Top 10 neverovatno opasnih parazita. Među toliko odvratnih stvari koje nam je priroda pružila, paraziti su neki od najodvratnijih. Ovaj video ima za cilj da baci svetlo ka čudnom i bizarnom svetu koji paraziti nastanjuju. Oni mogu izmeniti DNK, manipulisati mozgom i prevratiti svoje žive domaćine u žive mrtvace. Međutim, biolozi smatraju ove kompleksne organizme visoko evoluiranim životnim formama. Ovo je lista 10 neverovatno opasnih parazita koji se kreću od gljiva koje iskaču na glavi do osa koje kontrolišu mozak svog domaćina. Mesto broj 10. Pljosnati crv koji naduvava oči. Kada puž slučajno pojede jaja ovog pljosnatog crva, parazit se razvija u njegovom tijelu i popunjava očnu šupljinu s larvom. Njegove antene počinju da liče na male gusenice. Ovo veoma privlači ptice koje misle da je ovo zapravo prava gusenica i to je sljedeći nivo životnog ciklusa ovog parazita. Čak i ako uspe da preživi pokušaj ubistva, parazit se povlači u leđa puža što ga čini otpornijim na sljedeće napade. Mesto broj 9. Zombi osa. Ova osa vreba bubašvabe i pretvara ih u zombije koji počinju da jedu svoje mlade. Ženka ose ujeda pravo u mozak bubašvabe što im onemogućava refleks bežanja. Ženka ose zatim vuče bubašvabu natrag u svoje podzemno gnezdo i polaže jaja u njen trbuh i zatvara ga. Larva se razvija u tijelu bubašvabe gdje je proždire iznutra i formira čauru. Kasnije izlazi iz tijela insekta kao nova odrasla jedinka. Mesto broj 8. Morska vaš koja jede jezik. Ovaj unikatni parazit ne samo da jede delove tela domaćina, nego i zamenjuje u potpunosti sve ono što je pojeo. Morska vaš pravi svoju kuću unutar usta ribe i hrani se krvlju s jezika sve dok ovaj organ u potpunosti ne odumre. Parazit se veoma pametno prikačinje na ono što je preostalo i počinje da se hrani krvlju i sluzi iz usta. To izgleda kao uteha jer riba može u potpunosti da koristi ove vaši kao svoj jezik. Mesto broj 7. Očin crv. Loa, larva ove nematode inficira ljudsko oko nakon ujeda muve. Odrasla jedinka može putovati kroz telesno tkivo godinama. Najviše ih ima u zapadnoj i centralnoj Africi. Najčešći simptomi uključuju svrab i oticanje, a za one koji nemaju sreće dolazi do oštećenja mozga. Crv postaje jasno vidljiv tek onda kada stigne do oka. Tu se može veoma lako vidjeti dok žrtva može osjetiti kako mu crv mili kroz očno tkivo tik ispod rožnjače. Ovo je isto trenutak kada se ovaj crv može veoma lako izvaditi korišćenjem lokalne anestezije. Mesto broj 6. Zmajev crv, poznatiji kao gvinejski crv ili mali zmaj. Osoba se inficira tako što pije vodu koja je kontaminirana s malim vodenim mušicama koje su već inficirane s larvom. Jednom kada pronađe svoj put do tela, crv koji liči na špagete raste do čak metar dužine i probija se kroz kožu, obično kroz noge ili stopala što rezultuje ogromnim bolom. Bol traje nedeljama i ne postoji vakcina da se spreči ova bolest. Jedini način da se ovaj crv izvadi iz tela jeste da se obavi oko štapa i izvuče kada on izlazi. Mesto broj 5. Pečurka koja uništava glavu. Kao što ime nalaže, ova pečurka infiltrira telo mrava i kontroliše njegovo ponašanje. Kada je gotovo, ona iskače iz njegove glave. Inficirani mravi su proterani iz svojih kolonija pošto postanu dezorijentisani nakon što su inficirani. Ovi mravi odmetnici se penju na vrh najbliže biljke gdje stežu stabljiku čvrsto i umiru. Kada pečurka dosegne starost, njeno telo raste iz glave mrava. Spore se šire vetrom i tako prenose na ostale domaćine. Mesto broj 4. Bakterija koja menja pol. Wolbachia. Ova bakterija ne voli muškarce. Prenosi se na potomstvo domaćina u jajnim ćelijama i ne zahteva muškarce. Često ubija inficirane muškarce ili ih forsira da promene svoj pol. Ona zapravo može da napravi muške uloge suvišnim tako što omogućava začeće bez njihovog mešanja. Wolbachia je pronađena i u ljudskim tijelima također, ali ne brinite, ona ima mogućnost samo da manipuliše muškim beskičmenjacima kao što su insekti, crvi itd. Mesto broj 3. Riba vampir. Ova veoma mala riba nalik jegulji se može pronaći u Amazonu. Hrani se drugim ribama tako što ulazi u njihove škrge i tu se hrani njihovom krvlju. Također se hrani i ljudskom krvlju tako što uđe u neku od šupljina kao što je na primjer anus. Često se naduje od svog obroka i umire tu. Jedino se operacijom može izvaditi odatle. Mesto broj 2. Buba koja kontroliše mozak. Ona ispira mozak i jedan je neverovatno opasan parazit. Ovaj parazit inficira glodare tako što utiče na njihove mozgove i eliminiše strah od mačaka. Bespomoćne žrtve se lako posmatraju, hvataju i jedu. Buba nakon reprodukcije izlazi iz mačke i ponovo biva pojedena od strane sljedećeg glodara domaćina. Ovo je životni ciklus bube. Međutim, toksoplazma može i naći svoj put u ljudsko tijelo preko sirovog ili nedovoljno pečenog mesa.
Iako retko zaposjeda ljude, čudna ponašanja su zabeležena u inficiranim. Također je primjećeno da usporava vrijeme reakcije. Mjesto broj 1. Školjka koja otima matericu. Ženka s kuline pronalazi raka i klizi unutar ka njegovim zglobovima. Prostire svoju cijev za hranjenje kroz telo domaćina. Ukoliko je rak domaćin muškog pola, parazit jednostavno manipuliše njegovim hormonima i pretvara ga u ženku, zatim ga oplodi i pretvara u fabriku parazita. Rak štiti jaja na isti način na koji bi majka zaštitila svoje potomstvo. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.